kava slađaj. Ej, znate, Mando, da je kava gorka, nije ni čudo, ja nisam djevojka. Ja sam baba, samo živim džaba. Što ću? Dragog nema, a nema ni djece. Brojim dane, brojim i mjesece. I godine moj rode premili. Dođi malo pa me razveseli, sa mnom pjevaj dok su dani bijeli. Dok nastaju ovi ljetni dani da pjevamo ko šta smo i lani. A ja, da ćeš odbiti tudu. Sama djeca u daljini, sin, svećenik, doć ne more, čerka isto tak, bit će krštenje od male Pauline, onuk zovu da dođem. Ne volim biti kod svoje kuće, a je da poželim djecu. Ruža cvate, ružmarino pada, ruža cvate, ružmarino pada. Ružmarino pada. Na Cvjetni petak u nas dolazi 7 gospini žalostipa. Kaže, djeco, danas ništa nećete raditi, samo ćete ići brat cvijeće. Jedva čekam da mi Uskrs dođe, jedva čekam da mi Uskrs dođe. Da mi Uskrs dođe, da moj Lola pokraj mene prođe. Vesela cure, ajde malo da poigramo, ne treba nam šargija, znamo mi igrati. Ajde, igraj mala, ne stidi se, pomračina ne vidi se. Igraj mala, ne stidi se, pomračina ne vidi se. Pitaju me iz kojeg sam sela, pitaju me iz kojeg sam sela. Iz kojeg sam sela, vidovice, golubica bijela. Vidovice, golubica bijela. Vesela sam vedra lica, ja sam teka vidovica. Vesela sam vedra lica, pjevam vam iz vidovica. Kad je rat na 100, ljudi su morali ići, pa ako nije ošao, mislim, pobili su i staro i mlado. Tu je kuća Ivice Vincetića, on je bio nastavnik tod u školi. On je ošao u Austriju, ima jednog sina i on je tamo izučio školu. Dolazi kući, evo, drago nam je, mnogi će doći za Uskrs i on je došao. Malo dalje, tam je opet njegove sestre Marice kuća, ona je isto bila nastavnica fizičkoga. Ona je ostala, ona nije htjela ići u Austriju. Neće, hoće da ostane kod svoje kuće i hvala joj, ja sam od srca zadovoljna. To je bilo sve porušeno u ratu, nažalost, ali nama je žao, nek su ošle kuće, neki je ovo ošlo zemaljsko, da su nam djeca ostala. Ja kažem, jesu ovo stanovi, jesu to da Srbi bivali u tih stanova kad su bili učitelji? Nek su, Srbi su ljudi. Pa jesu, ne velim ja ništa protiv njih, a rat je svoje učinio. A ti ćeš tako govoriti, bili Srbi.
Pa neću da reknem da su bili naši, oni su stanovali, niko i nije dirao i evo vidi šta smo poradili. Ko je dirao za Titine države koga? Niko. Mogao si leć vode. Pa jesi, Samo nisi smio reći ja. svašta. A sad se smije Danas, svašta. danas ništa, nema nikakvog reda. Jel da? A koje si godište? Ma ja sam stara, ali ja se osjećam od 15 godina. 84. Pa neke. Moraš ti još i udat se. Pa nemam za koga. Ne ja djedova. Udala bi se davno. Ja, 24. godina kako sam slobodna. pa ja. Nemam za koga. Eto vidiš. Neće niko babe. Pa neće ni baba, djeda, a mlad neće. A znači baba bi mladoga. Ma ne bi nikakvoga. Pa ja, ali je tako čuti. A jesi ti išla u cilj? Jesam jučer i curice išle. Nabrale smo cvita. Kažem ovoj, jesi išla u civit? Kakav civit? Preko pa na Gospinu, za 7 Gospini, Jel da se... Ja sam išla u cvit kad sam bila cura. Ja, mlada. ma ja. Nekove više. Jes, kad nema bunarova ko šta su bili. Ja ću slabi na kiti svuda, briga mene. Moja, na nama se sve završi. Ne, to je kodan početak našega života. Vidiš ti, vratili smo se u svoje vidovice. Hoće sutra biti misa? Sutra u 11 sati misa, cvjetnica. Došla nam je cvjetnica, kite se bunari, mi ćemo ga nakititi ko što smo i lani. Mi ćemo ga nakititi ko što smo i lani. Dođi dragi do mene, donesi mi cvijeće, pa te moje nikad srce zaboravit neće. Pa te moje nikad srce zaboravit neće. Izutra rano na četnicu digne se djevojka, ako ima u kući, rano i nakiti tu, velimo gor djermu, tamo bjesi peškir i maramu žutu u boji izrađenu, vezenu na rašilje. I zakiti tibura. A monci su uoče četnice isto kitili buranove. Ako voli neko curu svoju, pa ne bi bacio puzdera ili perja ili šta god u bunar brez veze, on će lipo staviti cvijeće kod bunara. I tak njija dvoje dalje se još bolje upoznadu i kad dođe jesen uzmu se. Nije prije bilo da se živi ko sada, pa se rastaju pa to. Prije je bilo to sramota. Uoče četnice metnem cvijeća od ljubičiće, ove što se bere po šumama. U oni lavor, babe što naše zvale leđen. Pa metnem to u ti leđen da pri noći izutra rano na četnicu ja se u toj vodi umijem. I danas dan, evo, to naš svećenik isto čini. Blagoslovi ove grančice, svečanim ophodom i klicanjem pratimo danas Krista kralja. Daj nam po njemu stiću nebeski grad Jeruzalem, gdje on živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.
Evo, drage moje cekice, da popijemo kavicu kad ste mi došli. Hvala Bogu, nek znaš skuvati. Hoće biti ručak. Pa bit će, šta bude. Dete, što ti samo eklaša, ništa ne piješ, ni Ajde, kavu, oladi ni ništa. ti. De, oladi kava. Boji se čovjeka, udovica, boji ga se još i mrtvog. Ja se nisam bojala nikada. Vesovo. Dok je bio mlađi, iskoristili ga Austrija. Kad je došao kući, dobio penziju. Penzija brzo prošla, čovjek obolio, iscrpio švabom. Eto kako je bilo. Jadna ti. Čovjek ošao u Austriju, piše pisma, nije bilo telefona da se priča rano, ma pod jastuku stavim ta pisma, zapalim lampu i čitam i plačem. Željna bila i čovjeka i djece. Djeca kad su bila mala, svekrva i ta zaova slipa čuvali, a ja sam na njivi. Kad su djeca odrasla, ošli u školu. Sad i pogotovo ona se udala, oni svećenik u Njemačkoj, ti Marta opet sama. Njeni sin, pa kad dođeš taj svećenik, kad dođe kući više razgovara sa mnom već njom. Jer sam ja s njima, oni su sa mnom rasli. Ona je odala po njiva, radila, a ta su djeca oko mene. 20 godine sam provela u školi, čim se moglo doći u Vidovice, došla sam. Prvo mi je bilo u školu otrčat, kad sam vidjela na što liči. Kad sam poslije doznala koliko naših momaka nema. Vratili smo se kući, ali je škola prazna, nema djece. Kad sam ja radila, bilo je 900 đaka, sa 125. Ja mogu kazat da mi je bilo dobro. Prije rata. Ma bilo nam je uvijek Hvala dobro. Bogu i zdravlje, sloga, ljubav, braća i sestre, mi smo i poudali se i poženili se, svi jedna duša opet bila. I svi u cijelom selu to je bilo sloga. Ako je kukuruz, branje, svi dok dođu kola ona konjska dovezu dotle, već dvorište puno, pomaže se. Ako se kuća pravi, šta god dolaži, pomaže se. Kad se zaratilo, oni sad će biti još bolje. Vidit će narod šta je, ali nažalost, nješta se sve, svako sebi povuko, malo nas je koji još ima da jedni drugim. Ne, nismo u zavadi, ne, ali ne prilazi se ono da ideš da pomogneš. Da kažeš ide sad pomoći uraditi. Ovako ja i ti, jel? Ja, iako se ti na ovom kraju sela, ja na tamo po Savom. Usuđujem se reći da je to od one druge strane crne neka kušnja došla. Da više mlade majke sad neće djecu ni da kažu ajde trebate ići u crkvu ili nešto. Većinom je sad jest stari narod u crkvi. Malo mlađarije ima. Posebno na ranoj misi. Ja. Kako sam ovo bolje ozdravila. Mene nije mašila ni jedna misa, ni u korizmi, ni u adventu, ni jednim danom. Prije nije bilo cipela, zornica je bivala u 6 sati ujutro. A nama je, naš otac, mi smo njega zvali Dado, on nama je iskopao drveta, klompice drvene. I mi u tome. A do zornice majka je znala skuvat pogaču i da mi jedemo. I na zornicu. I kad dođemo sa zornice, ako su noge mokre, poskidaj čorapice, povješaj tanko šporeta, nek se isuši i opet nastavi raditi. Nju se nije moglo pobijediti. Bila dobar radnik. Još bila malo nemirna, ali sigurna za posao. Dobro, ajde, ti nek mi Volim pjevata, volim i radit. Volim pjevata, volim i radita, volim i radit. Neću puno, mogu vam dosadit. Neću puno, mogu vam dosadit, mogu vam dosadit.
Moje dijete bilo na liniji, tam gdje ima križ podignut, tu su bili rovovi i bila crta. Kazao je moj sin kad je bio na ratištu, ja ga molila da ide u Austriju ocu i da diplomira. On kaže, mama pušći me, ja nemam ništa ni protiv nikoga, ja bih volio da je mir, ali kad nije tak mora biti. Ja ovdje ostajem, ja ću sine ostati dok sam živa, pa ako će mu ubiti, nek mu ubiju, ja opet njega volim i opraštam. Kad je mogao Isus oprostiti i za nas uskrsniti, mogu i ja. Po zaslugama tvojih sveti rana, Moj Isuse, oproštenje i milosrđe. po zaslugama tvojih sveti rana, Moj Isuse, oproštenje i milosrđe. po zaslugama tvojih sveti rana, Moj Isuse, oproštenje i milosrđe. po zaslugama tvojih sveti rana, Moj Isuse, oproštenje i milosrđe. po zaslugama tvojih sveti rana, Moj Isuse, oproštenje i milosrđe. po zaslugama tvojih sveti rana, Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. I Oče, prikazujemo ti tijelo i krv, dušu i božanstvo Tvoga, te ljubeznoga Sina, Gospodina našega Isusa Hrista, kada dovoljčina za grijehe naše i grijehe cijeloga svijeta. Ide to u tebe. I koliko si se našaukala ja ovih dana. Kažem ti, 1200. Sad, najgore mi je farbat, ali to su mi došle Mira. Da popuca, ja. Mira došla i Nevenka i one su u subotu farbale od 200 i više komada. I opet došli u ponedjeljak i u ponedjeljak farbali 300. A ono ostalo sam ja farbala. U kasu i kada počeli nositi koće u Austriju pa odnese. I onda prije rata. Bile su mene curice male. Ja našarala 200 komada. Iznijela na pijac. Kaže, žena iz ti sela, iz Mahale odakle. Jel, kaže ženo, kakvu si mašinu kupila? Rekao, moje ruke mašina i pero sam. Ma dej nemoj lagat, kad ćeš tolika jajca s peru našarat. Ja to sve izmuljala. Sve na pamet, svaka mustra drugčija. Ja, svaka. Nebo moje sjajno, tvoje mozak za 1000 obitelji. Za 4 noge. A eto, sad će to biti veliki petak, pa sutra ćemo pustiti, jel da strogi post. Ja. Najbolje i ne jest. Ono kaže, Mogu biti, ja, ne moraš, jel da? Pa malo neš se dosita najesti, jel? Ja ću skuvat kompota. Vidiš, nije svako jaje jednako. Evo, ovo se raskuvalo, to je ono najprvo što sam metnila. I tako oni od ovoga ulja budu sjajna i manje ostaje po ruku. Sedma postava, Isus pada drugi put pod križem. Klanjamo ti se Hristo da vasilja te. Jesi svojim svetim križem svijet osudio. Deveta postaja, Isus pada treći put pod križem. Klanjamo ti se Hristo i blagoslovljamo te.
Majka mi nebeska dala snagu, pogotovo ove teške korizmene dane. Pomagala je kao što je meni pomogla kad je moj sin poginio. Preminuo je. Ja sam se molila celo vrijeme. Rekla sam naglas, sine moj, ja te drage volje predajem dragome Bogu i nebeskoj majki. Oprosti, draga Gospo, ja oprašćam i onome koji je ubio mojega sina. Ja oprašćam od srca i ja želim da moje dijete počiva u miru. Sine moj dragi, sad će 24 godine kako sam te izgubila. Dragi moj oso, rođendan, imendan, godišnjica tvoja smrti, godišnjica oslobođenja Vidovica koji se unišao sa svojim vodom i oslobađao. Plakala sam, u Savu sam htjela skočiti, tako ti šta bude. Nisam, sine, ostavio me dragi Bog da ti kitim grob, da ti ljubi sliku tvoju, da ti majka ljubi cvijeće tvoje, dragi moj oco. Nema boli kao moja, budi Bože volja tvoja. Ja pod križe s gorkom bolju, Bože štuješ volju tvoju. Isuse je žrtvovao za spas ljudi, život dao. I ja ću se žrtvovati mrtvog sina, tužna mati. Muka i smrt moga sina, srca moga sva gorčina. Neka bude na spas ljudi, Bože slava tebi budi. Šta ću vam reći, uz Božju pomoć provodim i dane i noće, jer nekad uz plač, nekad uz pjesmu, nekad uz molitvu.
Ja i danas molim krunicu Svetom Anti. Majke Bože, molim se isto svaki dan. Molim se za ovu djecu, sad mlađariju, to je najteže, Svetome vidu našemu zaštitniku. Molim se, ne znam koliko se ne molim, ali više ništa ne tražim od Boga da mi dadne, dom je puno. Ostala sam u pameti, to mi je drago. Nisam se izgubila da znam i dalje Bogu zapaljivati. Draga braće i sestre, naša župna crkva odavno nije bila ovako puna, a usuđujem se kazati ovako lijepa. Bilo ove mlađe i za mene, zaista ih je lijepo danas vidjeti u narodnim nošnjama i priliči svakako. Ja vam od srca zahvaljujem i još jednom svima sretan i blagoslovljen Uskrs. Kad ćemo se tucati kuću? Ej, lijepo ne sidi, pa tam da se potucati. Ma dosta je. Nije dosta. Veliko je